ብዙዎቻችን የኮሚኒኬሽን ችግር አይደለም ያለብን። ብዙዎቻችን የፍሬሚንግ ችግር ነው ያለብን እና የምናወራውን ነገር እንዴት ፍሬም ማድረግ እንዳለብን ካወቅንና ፍሬም የምናደርግበትን መንገድ ከቀየርን ሰዎች ሪያክት የሚያደርጉበትን መንገድ ኮምፕሊትሊ መቀየር ይችላል። ብዙ ጊዜ ስናወራ ዋን ቱ ዋን ኮንቨርሴሽንስ የሚያጋጥመን ነገር ቢሆን ይሄ ነው። አንዳንድ ሰዎች ዞን አውት ያደርጋሉ፣ ጌት ዲፌንሲቭ። እኛም ዊዛውት ኮንቴክስት ቀጥታ ወደ ኢንፎርሜሽን ወደ ኮንተንቱ እንገባለን። ቤዚካሊ ዊ ጌት ሚስአንደርስቱድ እና ገና ማስተላለፍ የፈለግነውንም መልእክት ሜሴጅ እንኳን ሳንጀምር ኮንቨርሴሽን ስቶልስ። ከጓደኛችሁ ጋር እያወራችሁ ሊሆን ይችላል፣ አዲስ ሰው ተዋውቃችሁ እያወራችሁ ሊሆን ይችላል። አይ ቲንክ most of us have experienced this, right? እና so what is framing, right? Basically framing ማለት ኮንቴክስት መስጠት ነው። ኢሞሽናል እና ሜንታል ዳይሬክሽን ማለት ነው። ኢማጂን you're having a conversation ከሆነ ሰው ጋር so basically you're directing the conversation, so you set the emotional and mental direction በየትኛው መንገድ ነው፣ በምን አይነት ኢሞሽን እና በምን አይነት ሜንታል ዳይሬክሽን ነው የምትናገሩትን ነገር the other party of the conversation receive እንዲያደርግ የምትፈልጉት። so basically ያንን ሴት ማድረግ ነው instead of just ዝም ብሎ ማውራት ሳይሆን actual content ነው actual information ከማውራታችን በፊት basically mental እና emotional context መስጠት ማለት ነው። that's what framing is, conversational framing። so conversational framing የሚያደርገው ምንድነው? ኢንስታንትሊ ሲጀምር any misunderstanding ሊኖር ይችላል፣ any assumption clarify ያደርጋል። our intentions are clear፣ የምንናገርበት ቶን already clear ነው። so defensive እንዳይሆኑ the other person defensive እንዳይሆን or zone out እንዳያደርግ immediately የሚያስፈልገውን ነገር እናሳውቀዋለን ማለት ነው። and then immediately trust build ያደርጋል in that conversation። so that's what framing does. so there's a 3-part formula conversation frame ለማድረግ። የመጀመሪያው is you want to set the intention. why are you telling them what you are telling them? ምንድን ነው ኢንቴንሽናችሁ? so intention set ማድረግ is the first step of the formula, and the second is emotional set the emotions. በምን አይነት ቶን በምን አይነት ቫይብ ነው እንዲረዷችሁ የምትፈልጉት or whatever you're trying to speak, በምን አይነት emotion or በምን አይነት ቶን እንዲረዷችሁ የምትፈልጉት you say that also. the third is to set focus, because ምንድን ነው ኤግዛክትሊ የትኛው ፓርት ላይ ነው ፎከስ እንዲያደርጉ የምትፈልጉት? ምክንያቱም ስናወራ ብዙ ጊዜ ስለተለያዩ ነገሮች ኦልሞስት ሁሉም ካፋችን የሚወጣው ቃላቶች are not the main thing። ዋናው ሀሳብ ትንሽ ነው። እዛ ሀሳብ ላይ ፎከስ እንዲያደርጉ ቀድመን ፎከሱን ሴት ማድረግ አለብን። ፍሬም ስናደርገው ኮንቨርሴሽኑን መጀመሪያውን እነዚህ 3 ነገሮች ሴት ማድረግ አለብን፣ ኢንቴንሽን፣ ኢሞሽን and focus። ለምሳሌ you're having a hard conversation, so instead of ዝም ብላችሁ whatever you feel ከማውራት you can say አታክ ያረኩ አይደለም or አታክ ያረኳችሁ አይደለም, I'm just trying to fix this with you. or you might be trying to be vulnerable እና ዝም ብሎ እንደዚህ ሆኜ እንደዛ ከማለት this is hard for me፣ ይሄ ለኔ ከባድ ነው ኤክስፕረስ ለማድረግ ግን ለኔ ማተር ያደርጋል ብለን መጀመሪያ we're setting the emotion, we're setting our intention, and we're also setting the focus on what we are about to speak. or professional space ላይ ሆናችሁ ለኮሊጎቻችሁ or for your boss ሀሳብ አይዲያ ልታቀርቡ ሊሆን ይችላል፣ አይዲያ ሊሰጡ ሊሆን ይችላል። just ዝም ብሎ straight into whatever the idea is ከመግባት okay ጎሌ ይሄ ነው and what I'm aiming or this is what I'm trying to achieve, so let me walk you through it ብላችሁ መጀመር ትችላላችሁ። so instantly ቀጥሎ የምታወሩትን ነገሮች ፍሬም ያደርገዋል ማለት ነው። or ደግሞ you might be early ስፓችሁ ላይ ሊሆን ይችላል። so ዝም ብላችሁ ያላችሁን ፍርስትሬሽን ዝም ብሎ ኤክስፕሎድ ከማድረግ or ደግሞ ዝም ብሎ ብለርብ ከማድረግ you could say I'm not upset with you፣ አልተበሳጨሁባችሁም ግን
I want us also to understand each other so that we don't hurt each other ብላችሁ ብትጀምሩ whatever you say next, your partner, your friend, or your siblings would pay attention to. So that's how framing works. Before you say the information, before you dump the content, frame it so that the other person also is ready to understand. Because communicate ማድረግ ማለት ዝም ብሎ ካፋችን ቃላት ማውጣትና ስፒክ ማድረግ ምናምን ብቻ ሳይሆን it's about also making sure that the other person also understands us. እና እንደዛ ለማድረግ ደግሞ conversational framing is the best tool that we can use. Like imagine like ፎቶ ልታነሱ ነው ግን ደግሞ ሌንሱን አላጠራችሁት. So it's like cleaning the lens before taking the photo እንደማለት ነው. Before you speak or before you dump anything, any information, story ሊሆን ይችላል, criticism ሊሆን ይችላል, advice ሊሆን ይችላል, frustrationአችሁን express እያደረጋችሁ ሊሆን ይችላል, idea እየሰጣችሁ ሊሆን ይችላል. Always frame it so that the other person also knows with what intention you are speaking about, what you are trying to make them feel, and then what they should focus on. So immediately trust build ያደርጋል and also እነሱንም open up እንዲያደርጉ opportunity ይሰጣቸዋል. Because most of the time misunderstandings የሚመጡት intention understand ካለማድረግ ወይም ደግሞ እኛም ስናወራ intentionአችንን clarify ካለማድረግ we open a room for assumptions እና assumptions ደግሞ most often ultimately end up የሚያደርጉት is into misunderstanding. So I used to struggle with that because አይዲያዎች አሉኝ፣ ሀሳቦችን ሼር ማድረግ ወዳለሁ። I express my ideas ግን አይዲያን ኤክስፕረስ አረግ or whatever feedback ሊሆን ይችላል አይዲያ ሼር እያደረኩኝ ሊሆን ይችላል because I didn't frame it እያወራው አንዳንድ ሰዎች ዞን አውት ሲያደርጉ አያለው፣ disinterested ሲሆኑ አያለው because why is that information relevant to them? መጀመሪያ ፍሬም ማድረግ ቢሆን ኖሮ their response would have been different. Now ኋላም ላይ realize ያደረኩት ነገር okay, before you speak, set the intention, set the emotion, and set the focus for everything that you speak about with other people. I think that has started to shift the way I communicate and my overall conversations in general. So if you want to have conversations ላይ የተሻለ communicate ማድረግ ብትፈልጉ ከሆነ if you want to be a good conversationalist, always remember these three things, right? Context before content, intention before information, and before truth. ያ ማለት set the intention, set the emotion, and set the focus. That way you can frame your conversations, and if you really take this into heart and apply it in your next conversation, I'm definitely sure it will be a completely different one. So I hope this was helpful.